minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, semoga kau redha, semoga kau restu, semoga kau iring dengan para malaikat. Insyaallah. Amin. Ashhadu alla ilaha illallah. One more time. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. I just want to ask you, Rasulullah, I bear witness there is no God except Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the slave of Allah. In Islam kita ada 99 punya nama Allah. So 99 nama Allah tu every time kita sebut, dia akan masuk and record dalam badan kita. So what happen if kalau kita tengah stress, Allah ni dia ada salah satu nama dia ada yang maha menenangkan, maha pengasih, maha penyayang. So kalau you rasa macam you stress, tak ada duit, don't worry, you just mention, you just sebut Ya Allah yang maha memberi rezeki, Ya Rasa, yang Fatah, Ya Wahab. So dia akan record. So benda-benda macam tu yang akan bantu you dalam zikir you. It's called zikir kan. So dalam zikir you ni akan menolong untuk you healing. So kadang-kadang kita di luar daripada Islam, kita tengah stres, kita tak tahu nak buat apa. Selain daripada kita solat, selain daripada kita